aba boda boda abanyabuzare banywani be bakatahamu batandika kumubika obwo bari kuteka ngo abanyanzugwa babasa kuba bamuburizeho bari kwenda ngo abashashurwe sente bwanyuma yakire kace piye eyabire nakoresa ekaboneke ineshagama eyabire jirihihi echatumera bamwe bateka ngo ayisirwe konkogu akiza kushangwa mu district ya Mtyana hurire kandi nuko kugariza ubwo mu Fort Potro turubata twajwara mbibera ebibire twagire mu twagenda mbisaru abandi abatagire kisera ngo mugenzi weta kozereke kale mukama nuko kuja kutugabira turubatayine muzizi twajyaye twarugaho twagenda mu kibera cya Kenzo Jukino twakirubata obu tutara mu kisako kuno twakusangire ibintu bakatunigera tukafuwerayo bwanyuma yo kugariza ubwo mu Fort Potro ogwa kamanyisa abantu ngo wakaza kweshanga yayeshanga hankungu atine cyari kumanya tubasaba mutatujua ogwa kagumiza muyashobora kurungi okwa abantu batari kumanya babandize kumutera karifom nuko kumwegura kandi ndide amazima gakozereki konka ituru kugambira ebi cyashangwa ngo mukurogu tine muntu nomo wamuburizeho ngo kwiyaho akebuzaho akekidnapping kandi ekintu kitalebaniza abantu bengi mu state ya Fort Potro abokuba abantu abo batwina mu bwesubwa kandi batwina mu ngonzi so bahura ngo wa boda boda kwasirweho abantu bona bonyekeramu baitu bakayimukeramu abo ensonga ya muvugi waitu wo mukurora ngo pikipiki ye twasangire mukabura wali ntumanya omuntu ogwa mwisi umurukiko rwatebenkanisa bwa stage ya boda boda habire nakorerera izoba aba boda boda bagenzi be barna bakaciko akarukura ba boda boda mu Fort Potro bacwa mungwa bingwe umurumogu so hati ntaito nkabebembezi ba boda boda tumuhumuize mirimo ya boda boda kuhika abanza agenda amarefubero byokwe baraba bamayire namabanja ngo bwaraga malira then agaruke waragaruka mu ofisi ya boda ntijya kugara naho tubaza nawo ntongera ntumureta mbantu abatanu babona nabo tubaza nabo kurora uwo bamuganyire zukuka ebite byakozera na family ye kirahaluwa kugenda kegarukamu akaita kemera akabaliza abantu kiyakozera obwaraba atakikozere twizere tusaziremu na mukamwange mkuwange chairman abanze ayemere mu mulimo ogwa boda boda ekyakozere tikirikirungi kandi nisima leadership ya site ya boda boda enchama imujuyemu ningitikinga 100% abanze ayemere ko nyine nikigambwa nguguma Richard amabanza gakamwe hindukana atyo yaburaho kandi abebembezi bajumire kikorwa kiguma yakozero kwebuzaho twagezaho kugamba nazuku kanshongeji konka masumuge gona garukumanywa gabagataruho gasha kwa Jonathan Tusingwire omuri Fort Potro